Kiama kia DCP na mwaho wa Linda Mwananchi riushia kunyitana mwerekera-ini wa mito ya ciama cia mung'ethaniro kuhamurithia thirikari iria iriho. Munini wa muikarĩri gĩtĩ kiama-ini kia DCP Peter Mwathi ari wĩhithũrĩtie ndeto ĩno thutha wa mũcemanio wake na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna. Na Gitungati akienda na akaniambia tuwasiliane na mtu anaitwa mimi ndio Sifuna. Kwa hivyo hapo ndio nimechelewa kidogo. Na mambo si mabaya. Mambo yako sawa. Mambo yako sawa. Makiaria hindi ya mũcemanio wa ahuranĩri itĩ citiganĩte na kiama kia DCP kaunti-ini ya Kiambu, atongoria matongoretio ni John Mwaura Kogi na ũrĩa ũrahuranĩra gĩtĩ kia gavana kaunti-ini ya Kiambu. Augĩte mũingĩ wa Kiambu no ũhotire kuona motungata megwete kũngĩũmbwo kĩgĩna kia ũkũria wa wadi. Na njia ya kwanza, wewe kama MCA, I promise you, tutakaa chini na nyinyi tutapanga pesa zenye tuko nazo. At least you can get 50 million per year per MCA. Ukipata hiyo, by the time unamaliza miaka 5, uko na pesa umemanage 250 million. Ukienda kuambia mtu nakupatia barabara, ukienda kuambia mtu nakufanyia hii, nimekufanyia. Serikali ya county government each and every year they receive more than 21 billion. Hiyo miaka 4 hawa majamaa wamepokea zaidi ya bilioni 90. Wamepeleka pesa zetu. Wamepeleka tu wapi? Atongoria arĩa marekinyitie mũcemanio-inĩ ũyũ magĩthiĩ na mbere na kũruta mahĩtia ũheani wa motungata thĩinĩ wa Kiambu, makĩria waki wa bara cia matũra. Thĩinĩ wa mathabu maitũ ũkoraga o kũndũ wodi ĩhetwo makĩria ya rorithano, no yaitua mwe ndĩnakarĩka. Tuorie ciũria icio ni mokire makĩnumĩra kũrĩa. Nimeona chama napata hapa assembly ya Kiambu atuambie mahali wamepeleka pesa barabara. Kaunti ya Kiambu hakujajengwa barabara hata moja for 4 years. Na tunataka kupitisha hii ujumbe kwa wale wajumbe wenye wamekalia kiti ya wajumbe. Wanaendea watu huko, wanawalipa, wanaenda public participation, wanapitisha vitu zinakuja kutusumbua, si ndio? Gũkĩrĩ ũguo ũtongoria wa kĩama gĩkĩ ũkiuga arĩa metereire ndagĩka ya 90 nĩguo kũingĩra kĩama-inĩ matirĩ na mweke. Hatirĩ mũndũ tũgweterera atĩ na igĩirwo gĩtĩ. Nobody, not even me. Hata kwangu Limuru nikienda, there must be free and fair nomination. Kitu ya pili, wana biashara najua wameteseka kutosha. Wana biashara wameteseka. The second thing ni kwamba watu wetu msaidie nayo. Wakati Mungu atatusaidia, tufike pale. We are going to review all those permits and all those rates and we are going to reduce them. Ngirifoto Inooro TV kuma kaunti-ini ya Kiambu, ni njĩtagwo Werũ wa Mwangi.